guys, kembali lagi. Wah, sang pawang lagi bersemedi. Amin. Jiun piye Jiun? Amin. Dungane apa Hun? Dungane Al-Fatihah. Wih, Mas Silo dan Dek Jiun ini menjadi pawang. Pawang apa Mas? Pawang, aku pawang hujan. Wah, ben gak hujan ya? Lah Dek Jiun pawang apa Dek? Wah, pawang barungan. Tolong yang kenal. Ada Mas Elvan. Wih, Mas Elvan gaya apa ini Mas? Saya Mas Elvan jadi barungan. Wah, Depil. Oh. Mas Iqbal ini menjadi barungan apa Mas? Singa. Wah, singa apa ki Mas? Singa gede. Wah, singa gede. Terus Mas Henip. Singa Wah, Mas Henip pakai singa putih. putih. Hup. Terus ada Mas Beril. Mas Beril memakai barungan. Wah, barungan hiu. Terus ada Mas Riko. Riko Bora. Riko Bora. Riko memakai apa kok? Wah, memakai kodok. Mas Reksa. Wih, Mas Reksa memakai barungan. Wah, barungan hitam. Ayo Mas Silo, Dek Jiun. Gantian. Yo Mas. Waduh. Wah. Lo banyune meletek lo, aja nek banyunan lo. Wes gantian Dek Jiun. Ayo Dek Jiun. Waduh. Duduk. Elvan. Terus saiki Mas Elvan. Ron merah. Henip sapa? Iqbal kok. Arubel. Awas Jiun. Mas Elvan, Mbak Irma di mana? Mas Elvan. Yo Mas Elvan duduk. Waduh, mecut. Ayo saiki Beril. Aku Bu. Namanya tuh Riko. Ayo Beril. Wah, bangsane para gandaro. Bora. Pemikir saka sak kenaing papan panggonan kene. Ayo toh Mas Beril, masa diem aja. Yen bumi bakal Iya nak bareng piye Mas? Ada di bareng. adadekke dadi Kutaraja. Pemikir saka sak kenaing Pasang sak. alas gagah. Ayo. Wes Beril duduk. Ayo saiki Mas Henip. Mas Henip karo Mas Iqbal. Elvan, ki lha apa tuh Van?
duduk lah. Ayo Iqbal, maju Iqbal. Ngamuk tuh Ben. Aduh. Deni. Benip. Nah, Rahmat Deni. Ini ikut gak? Irfan ki ngantuk kok Bi, ketemu kok Bi, turu ya Bi. Lah yo. Wah, wis ini. Elvan, aja ngono lah, mau aku lah. Elvan nek didepi ngono yo males aku lah. Yo wes yo Mas Henip karo Mas Iqbal. Yo Mas Reksa. Bangsane para Gandaro sewu. Sobe kira saka sak tengahing papan panggonan kene. Mangerti yo. Yen bumi bakal kababat kadadekke dadi Kutaraja. Sobe kira saka sak tengahing alas gagah wangi. Ayo. Lo nganuknya lo. Piye? Wes yo Mas Reksa. Piye to kok? Ayo Mas Riko memakai berungan kodok. Bangsane para Gandaro sewu. Sobe kira saka Borak, ayo borak. panggonan kene. Mangerti yo. Yen bumi Ini ada 3. kababat Cina memakai apa Cina? Kutaraja. Sobe kira saka sak tengahing alas gagah wangi. Bibitmu kurang maju, Bi. Bibitmu kurang maju. Jalannya terlalu jembar. Wes yo Mas Riko. Ayo Jejun. Oke guys.
Oke guys, terima kasih sudah penonton video ini. Jangan lupa komen dan subscribe. Dadah.